Kalau kemarin konsensi ini agak kasih dari kabar. Pun minta ki yaong ba kadon ka dingtrai ka makla bat ka jingbam sap ko distrik council sena kalian ka jong pi pidon ba jon ban kran halo kane ban pau si pat ba minta Kipat ba ang ulei di kita yung sebut yung district council ratang ipet ya ka komponen kam paklai bisa di skim district council nang ta tax mo kajana di district council belum nang ta itu betul kam pinjam dan sebut yung kenam ini nak yang cukup parti Iran kecil anu, kalau lagi poin itu iyo kita bor dengan bab kada district council ini tempat kenam baru lalu ke pinjam ada ke komponen kamu jadi bisa ketengah kamu nong kecil mentoy jawapan tak ijing pita ga DPP mo ba nang kumunit nga ang election da dia sa ya kaya yang di election ini kan paling presiden dia oh ya kata yang martatir na marko makalong himta idon sibuan ki paralak ma di parasnong parathaw di barangkali ke konstituensi kamautarachan bat keleng jogri khasi jantia kiba kim simna jet yo pra managani ka election MP bala debno tin ray mentangi yo snow begini baro depan pawi kijing babi bakim simna kerchan tin ray mentangi ni baro orang ipi kila pen scam minadi bat kila kerchan kila long gina kerchan di barat pa jogo boy sa people party tingi mentan kijing artatin ginan kijing kiman scam naga to vote ke bangi yo managani ka MP election kan dar plus isu ginan kon sibot ginan kerchan namar baki i bade setang hakane parti ke bang jeng dan jikirman dia kacat benda macam ni. di pidon halor ka jing hikmat deng kipat ba syaka VP minta Niru ni ko milang alam ka voice of the people party misalnya ya kecil persan pani bupat baru persan ini ko voice of the people party te minum lendat dia kata kecil misalnya kecil kita pani dan ru kecil kerman pascam bupat ba persan ini nak bentakan ni ka election depan sawan kabar ti RTD district council ini bagian kita telah jantan gani karo kom ban paingon election bakun tu kasari kerja kabut kita ukrai ka penting nasi pun kandidat jong parti DPP dan presio dalam si jong di laga jong ka konstitusi jong sanayang konstitusi jong iban kran yole se pin poilot hai tisnong tau rimba ini ki lak al kubor yole se ki makiru tisnong ya penting jongki ukrai bab jong bano nakaliang tengah hoy kadike jiksa kata mo kisnong jengi gilabun dan kispa tadi bangi persanghi nakaliang jengi don hi kejing angut bangin runglot ki kendong kan serap no amar ngidon ketong bangin kenduk ki pada ni kwa bania selok marhmat ki pada ni ko ini ban bangirung ni kenduk bagi pada ten rai kisnong ke ba po jaga mai rang konsesi gilabun palam ngimla ban runglot ke lima jong kini galak asbor lesi na kwa ban kentu ki pada baro ba kini methau ni kejing bomla ban rung jongi hagi senang kita hagi dong ki kentot ibu per yang datang kani gawe ke bangila ban kulari pi ki ba bahadian be klejit ini kum ki syakiri jongki dan kum ki mangilam jongki ini ino ipi minda wan hagi senang kita jongki ba bangin pek du yaki jing dan kam ki pai ban ni kerpat ru ba pin artati ni kena ke jing kersan ke bas kem ni begin yo ini ke jing dom ni ka election MBC ke mentah ka kasih health ba ka jeng ka health para hin job dan buram napok ka konstitusi ke jong pi mo tak boleh sebut di piro barat